Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyang ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Annalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklangan itinagan nga Annalyn. May sak a nurse iti may sa a public hospital. Kastoy gayam ti may sa a nurse. Kasapulan anaanos ka, nang runa kadag iti pasyente nga irritable. Kadawyan nga dadag iti nauunget a pasyente. Ngem iti 5 atawen ko kas nurse, nasursurok nga umisam latta, ken nayunan ti pasensya, kadag iti nagduduma nga ugali, dagiti pasyente. No adda dagiti pasyente a naunget, addamet dagiti pasyente a naanos, wano nasingpet. May sadituyen ni Philip. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Annalyn, dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na Annalyn, ang dagwapo a pasyente. Iso asaan kan anak kami suod. Ayan na. Mapan kay dialysis center. Ay na, nagpugis ko. Ay, agawid akon. Nalpasan ti duty. Mamintalo nga umay dito iti makalawas. Sikan ti mga sikaso. Sa bagay, ay na, inspirado ak manin ngagtrabaho. Uray na toxic ti aldaw ko. Siyak, nabannog akon at talaga. Kasapulak ti agina na. Kaya't ko ti maturog nga agmalmalam. Kasanumit nga min, kanayon kang ag night duty. Asino kumatisaan ama stress no kasta? Mother, anak yu ka din ni Philip? When, sir? Apay ama dialysis. Kwa? Agjijim ni Philip. Ay, isumit lagay ama nagmayat ti pamagina. When? Jak mo nga agar-aramat ka dagiti agas nga aramaten dagiti agjijim. Iso ka no tinakapirjan ti kidnis na. Ayan niya matan. Sir. Sika ka di ti mga sikaso ken kuana. When, ma'am? Please, be patient with him. Manipod na pasamak ken kuana ti kasta, managpudpuduten ti ulo na. When, ma'am? Maawatak. Naruam kamin kadagiti kasta a pasyente. Agyaman akno kasta, sir. Sir Philip, i-connect kon dagitoy ha? O sige. Mabit lang, Juan. Oo, nagsakit mo tan. Ah? Inayada mo ta. Sorry, sir. Anay ko. Nurse ka kati. Juan, sir. Apay adi mo amo ti mangikabili ti dagom. Nagsakit. Awan ka diti sa bali a nurse ditan. Sorry, sir. Agtal na kayo kumalaeng. Siyak ti naka-duty ita. Mangayab ka iti sa bali a nurse. Di ka kayat. Ay, worst patient ever. It hurts, friend. Taapay? Nagsakit imbaga day Jaya Philip. Di na kano kaya't a nurse na. Philip? Jay pasyente di ta dialysis center? When? Sikan tumanlangan timang tamingkan kwa na. Di dalaan mo mati ado arigrigat tayo. Irritable la unay. Pagpaspasensya am latan. Apay, isudalaang ayat at darik nana. Feeling na may saak a robot na pagsasawan na latan. Ay, it hurts. Philip, anak ko, saan anasayatim pakitam nga ugali iti ospital? Ag-drive ko latan, mami. Mabisinak. Kaya ko ti malan. No kayat mo, dumagastan iti fast food. Di na pa'y masangong elutuan mo titi kanak, mami. Amo mga agsaksakitak. Pasensya kan anak ko.
O sige, agawid ta. Kat ilutuan ka iti kayat mo akanan. Pare, kaslasaan kamot nga agday-dialysis. Mayat lata ti pamagin mo. Nagrigat pare. Diakon maaramin dagiti sigud nga aramidak idi. Diakon makainom iti arak. May parit pa iti agsigarilyo. Anyamot din ti kastoy ang klase ti biyag. Di mo pa'y kayat. Clean living ko naman. Kasta ati mayat. Wan gayam, umayda kan to pa Sharon kadagiti barkada tayo, ah? Di na pa yan awawagan ni Jenny. Nadamag na lang dialysis ako. Nagpukaw nakaslasok. Di ka man nagsawi ti kasta. Amangan mo't no busy lang. Kagura kong tibiyag ko ita pare. Saanan anormal tibiyag ko. Auntie, nakasarita ko ni Philip. Mayatan. Agyaman na kiti panang bisitam kan kwa na, iho. Oh, depressed ni Philip. Pudno ka di ang nag-breakdown ka ni Jenny? Isumot ti bagbaga na. Day tapay ti may sa apagsaksitan tinakam na. Naplano nga minan ti kasarda. Ang kastamot ten tinapasamak. Di kagdanag, auntie. Kasaritak ni Jenny, nagkita kami. Oh, Kansan laday ta. Ibagak kadagiti kagayem mi. Tao may damat sarungkaran ni Philip. schedule ti panagdialysis mo ita, iho. Kat sapay la kumata na saya aten ti tratom kadagiti nurse. Anya nga iti maramid ko, kat nasaktanak nga ron. Good morning, sir. Ma'am? Oh, Philip, sumurot kan ko na. Oh my God, sir. Available lang dyan may sa machine para kan ka. Okay. Sige, urayan ka, iho. Sir, medyo nasakit na ito'y dagong nga itudok ko kan ka, ha? Relax. Anay ko. Okay yan, sir. Agyaman na ka? Sige, sir. Sublan kayon ton, inton madamdama. Nurse. Mabalin nga ingatom da ito'y tugaw ko. Nababaunay. Sure, sir. Mabitlaan. Aday ta. Okay ka din, sir? O sige, mabalin ako na panawan. Analin tinagan ko. Kat, Philip tinagan mo. Nakita kami dito yung record mo. When? O sige, panawan ako. Wanya, sinungitan na kaday a pasyente? Saan mo't? Naano sumat kanyak? Ay, madila siguro timud na, iti siyak tinangasikaso kan kuana. Siguro. Anya nga oras kang agawid? As usual. Saan ta na rumrumuar, friend? Saan ta na makapaspasyar? Trabaho matlatan ter aramidan ta. Kat anya nga rod ngay, friend. Ay, kaano ak nga ta makaina na? Kumusta ti panagdialysis mo ita, iho? Mayat-mat mama. Naskin na may ruwama ko ni Tikasto ebiyag ko. Jaymut nurse anang taming kanyak dahi ta magmag na. Sardangan nyo. Sige. Ma'am, umay kan. Aglugan kan, ta itulod da ka. Saanan, ma'am? Magmag na akon. Umay kakit din. Sige, ma'am. Adamat nang itulod kan ka. Asino day jay? Di pasyente mi di ospital. Intuludak dito'y balay. Mababainak nga rod. Baknang da siguro niya. Baknang ti pamilyada manang. Dialysis patient mi di anak na. Mala, umay kan. Nakaluton ni Manong mo. Mangrabi ita yun. Philip! Lukatam to'y ridaw! Philip! Panawan na, mami. Oh, tinasayaan. Alaag ti duplicate ti tulbak ti silid na. Anyamot kan ti anak ko. Atay ka.
Philip, apay ngagbarbartak ka? Kahit ko lang ti makalipat, mami. Nga maiparit kan kati arak. Husto ko madaytan. Okay lang. Inday! Umay mo alaan dagito'y botelya ti arak iti siled ni sir mo. Darasam! Hello, Sir Philip. Nagkita tamanan. Kumusta? Okay lang. Tudukan tamanan iti dago, ma. Sana na nasakit. Sorry, natinag matin. Agsigsigarilyo ka? Sagpaminsan lang. Bawal kan kanti agsigarilyo. Amok, pangikat ko lang iti stress ko. Amangan na makita niya, doktor, ha? No kayat mo nga umatidog pa iti biyag mo, isardang mo ti panagsigarilyom, sir. Kaskamot lang ka ni mami. Ang agyaman na iti concern mo, ha? Amom, okay ka? Talaga concern ka ti pasyente. Sige. Adapay pasyente nga si Kaswak. Sublian kan tulangan inton madamdama. Annalyn, Yes? happy birthday. Ha? Amo ka birthday mita. Thank you. Ngam, mabayag pa iti birthday. Sikatin ang ibaga iti birthday? Dinamag na. Uy, interesado kin ka. Dinamag na pa niya ti favorite mo a color. Dinamag na no at the boyfriend mo. Ado ti dinamdamag na. Nagtal na ka man. Apay, dakas ka din crush kan ka ni Philip. Diyak kaya ta panunutan dayta. Umayto ka no inton birthday. Anya? Ay na. Amo namat gaya man ti balayo. Intulod na kagaya man. Annalyn, apay ayakas lamakon konsyos ka. Birthday pa'y mat nga ron. Amangan nga minupod no nga umay ni Philip. Sino a Philip dayta? Diyan nga ibagbagak kan ka pasyente may nagday-dialysis, manang. Di na sayaat. Apay amatens ka ngay. Tsaka mo, manang. Itala ang amariknak ti kasto. Isu daytan. Wan na ron. Mayat ka di matlang ti suot ko. Bagay ko. Wan. Ti make-up ko ngay, manang. Amang ano nagpuskol. Ay na, mayat daytan. Ingkakitis ang wanan. Darasam. Parang sakasangay mo, Annalyn. Agyaman, nak. Kunak no agang angaw kalaan. Sorpresahan ka kung mga umaya. Hanggang namuamot gaya man. Ala, umay ka. Umay ka, mangan. Sige, agyaman na ka. Nagadugayam ti bisitan. Nag-aawit gaya man dagiti bisitan. Siyak lang ang tinagbati. Uwan nga ron. Pasensya kan, Philip. Saan kan samot unay an asikaso? Panagrik na tupay. Kahit siyak tinakpanan ti amin nga atensyon mo. Talaga nga inasikaso nak. Numabalin la ko ma. Ngay subli dagiti panawan nga awan pa'y sakit ko. Agaram ako makan ka. Philip? Hanggang awanan Serbina. Jakmat kaya't asyak to lang ka sa sikaswan. Saan ka nga agsao nga awan, Serbin? Kan awan ti masakbayam kanyak, Annalyn. Anya? Ti amok idi. Saan ako nga gayat? Kalpasan ti panang talikod kanyak ni Jenny. Ngam, jak malapdan ti riknak nga gayat kan ka. Ha? Ngam, sana na mabalin. Hello, good morning. Ay na. Nakaisisam ka itaabigat Sige mapana ko nag-duty jay dialysis center. Annalyn, Madamdamatan nga agtungtong. awan ni Philip. Ha? Apay nga awan? Saan ka din nga schedule na ita? Impanda ka no ija Manila. Seryoso ka nung amin. Anya? Hello? Annalyn? Tiin ani Philip daytoy. Ma'am, kumusta ni Philip? Natayen ti anak ko. Anya? Di minyawid ija probinsya.
dito'y min nga itabon. Umayak to. Sarakan ka to. Kat itad ko kan ka terigalo. Adi na itad idikan ka, idikasangay mo. Sana po na daytoy. Ure kaskasano, nasaktanak itinapasamak, Mr. Lonely. Tayo ti ababala nga kanito, nakariknaak nga damet nagrusing apanagayat ko kini Philip. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Annalyn. Pagayam nga Annalyn, saan ada kayo tinaykari iti tunggal maysa kini Philip? Gapo tapi musay maten. Kaya't naragsak daytoy itinabatbati akan ito itibiyag na, gapuken ka. Nasakit kan ka, tadamatan kaimudingan na di tapusom. Ngem awan ti mabalin, takasta ti biag. Addaw mununa, adda maududi. Dumteng tulata tay kasken kuana, ama ikari kan ka. Ala, pagam nga Annalyn, ituloy mo lata ti mangted serbisyo, kadagiti pasyente yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Annalyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.